sve limenke koje smo prikupili, a bilo ih je preko 40.000. Udružili smo sa Udruženjem građana Bodrog i sami građani su glasali za tu inicijativu da se dopuni biblioteka dečjeg odeljenja u Somborskoj bolnici. Zajedničkim snagama, održavajući 2 festivala, prikupili smo limenke koje su usmerene na reciklažu i sva dobijena sredstva koja su se sakupila su iskorišćena za kupovinu literature da se poboljša biblioteka na dečjem odeljenju u Opštoj bolnici Sombor. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim u udruženju Eko Art iz Novog Beograda i udruženju Bodrog na vrednoj donaciji knjiga literature za naše najmlađe pacijente Opšte bolnice Sombor. Izuzetno mi je čast da kažem da će data donacija imati izuzetnu korist za specijalnu kategoriju dece koje se nalazi u Opštoj bolnici Sombor i gde svakodnevno učiteljica radi sa decom.